Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia. O le aso tofi le lona luas fuluono o Januari ai alo mai o le whao poponga o ana talafou. O le tua ia pea o le EPC po le Electric Power Corporation e le taungata o le wila e ui ina whaapa u le 20% o le oloa. Na tali foi ta wailo na minista il parlemene ana nafi le fionga afua olo fitiva ai ma ia tatalo mai ai i le mamalu o le tunu ai o le parlemene sei ono sa ia tulava ai sei whaatino ngā luenga e awai ina taungo fiel e le tise i le lumana ai. Talu e tele manumi e taunu uatu olo o iai totono le EPC e tatau na wha maafola talu o ina tonu lea e poloka ai wha manuianga e taungo fia i le wila mo tangata uma. Lo fengo fonftalia le o toi umi o na amata le o tau fonga o le fausiaino so o se mange totia o leua se fululua kampani wa ngai mai le lato a manaonga e fia ngā lulu e whaia lato wa tina e tono Samoa. Ma o kampani foi la ia o lo o au mai le lato a whamitalanga e le mana o mia ni tupe tato malo e sosoangia ko e lako e mai lako malako kupe whai mengi. Ele a uli ngā manumi le ale minista o ngā luenga lea o lo whaia nei. Na taua ne ai i leisi fo i mafua anga o le taungata ai o le wila i lo tātua tunu. Langona le whaanonola o fionga le fonfitalai o lea e to alia mata upu nei. E to alia mata upu lea ina o matu taunu umai taunu whai ngā malo. O lea e to alia is a middleman company, the green market. Le for il company le watu ne le vale EPC ma so o se company e fio mai fangila cosa lo fio ngal fong ftalai o tau mai ave ese tu le si middleman company sai kongo le EPC sa po longa i foi le EPC de fia kausanga ale fo ko ngo mai male mele ia lava no sai tato pale mene mal malo tato tuno se io ka mo fai a koe aulin mang mingumi le kongo pulenga ngai e le longo mali e fa fonga le tuno ia tulanga le o le fai peo company e ku fa onga kongo e a ole fa onga ina le to mai on malu pulenga le pisi na sa no ma le mautinoa le minista o le EPC wa yaisi la fia ma to mai i le whainga luenga le EPC o yai nei e la tau te ngaosi ma whaaso ai le tātou lava e le tise. Ai este le tūlanga lea na tau mai iai, i le whaonga ina o le EPC ese company ese. E mga umia lava ka ku e kongon ka ngā luenga nge ke le whak. Ulou whafonga le tunu. Ma le malu le parliament. O le keimiri ngai, ia lava ono saima. Company ngai o le ua mai e su e le lako manguia i ko kongo kako. I resources ala tunu unei. Le voinga au mai e mga o mia le government guarantee. Fa whenka ko guarantee inga se lau kolsu luongo milionga ka la Amerika. Fa whenka ko guarantee inga ngā kupi. O le tele o manumi lea o lo tala noa le minista o le EPC le fio ngā a afua o lo fitiva ai. Ona ele ngata ina o le company mai fafo. Ai ua ngā lue i lalo le malienga wa uma ona saini whaapitoa. E la tau te whaia ngā luenga e mawhai ona whaatino, e le au whai ngā luenga le EPC o iai nei. Mai se taimi tau no umaila o le reporting mea. A le company ne, o le company mai fafu. Ai a fia tutonu i. Company le lenga saingi mai le MOU i Amerika. Saingi ai, saingi e kako. Te ala ke su ea po ai e shareholders company ne. E le o le skalanga fo i kongo le kako. Ai a fua i ai le ngā luenga lea sa whai soula sia. Malama le leia le au whainga luenga le EPC i le whainga o mea i o sola. Sa whai mua fo. A lalan me le utulai mai. E kuku wai vaenga le kukong. Ai mo la commission kongo mea. E le ka lia le whainga malo ni whainga whavalea tulou whapenge. Peitai, na whaawila vea le sui o le HRPP o le itua ngai. Le whaipule o sa matau mo whale la tai. Le fionga lupe matosila tolonga tati le leia. Masau no e whaamao nia le wholesanga al minista o le EPC. Awato e lotu tele al minista. Ai ona e taruai o au lea sa tūla i mai e. Tau awere sa o le whalapa tonga e. Se furu tau sanga taruai. Ia leanga e
E leo mawhai ona awai maia e company ma lato o lo tua inai e saunuanga da fionga minsta au te fia wha mamlama tu wha pia. O le company le ta ua da fionga minsta o le grid market. Tono o la fwe wha longo man company. Ya le ai o le tātou MOU na sa saine tātou balo i New York ma le company. Ia o le fesoso ni mai lo tātou whaalapo tonga ma le atunu. Ina ua upscale le tātou tauafonga. Wa ua tātou fiu fole me whai tauafonga. Whai tātou tauafonga e au mai lava e le tau ngofi e a le tau o le tisi. Na tau tino fo e le whaipule lava lea o le itua ngai. E le o se mea fōu le whai tio ina o le taunga tau le tise sa tupu fo i le whai ngā malo talua i lona taimi a o ave ai mapule o le EPC. Na whai tio whai ngā malo talua i le EPC. Pe ai se ai taunga tā ai le renewable. A o le tani le ana au mai. E ala o na taunga tā le tātou tenda i e whai o renewables. Ona e la i titi le economy of scale le whai ai. Le ala sa taunga whai e tu whaatasi uma le remaining. Le vaenga le totoi o le tise le nga osi e swau. Tu whaatasi na ia te le. Ia. Ona whai e leo le tātou tauafonga. Pei tai, ua tatalo mai le minister EPC i le tunu. Ina ia ono sa ia mo sina taimi, ai sa i whai mua lana auli ngā manumi i le whaafoeina o le EPC. Ai silia i le se fulu company ngā osi eletise whaafoeina, ua fia o mai mala tau lava tupe ngā osi ai le eletise, ma whaasolo ai ina tau ngofie. Pei tai o le lipote o le auli ngā manumi le al minister o ngā ruenga ma le EPC. Na o fuatu ai fo ile fsosoani al minister mta ngā ruenga o susi o manga, ma oa wha natura. Le fio ngā toe sulu Cedric Schuster, iana ia fo i wha maunga o le company lava le anta wailunga. Pei fo i ona maua fo i carbon credit. Ta sile me le mana o le company le e va tus full valu pasene carbon credit a Samoa. Pe tu sei le iva is fulu 2 miliona tala Amerika. I tau sanga mo la tu va inga ia le sila o le e fa maunga i lo fionga pa fai i feilo inga ma fo i le tau mwhainga o le por kalangi. Mai le palemene le aso na fil fa tala no ino lan tulafono tau fa ofi o fa tutawina o tupe fa au popo. Lon faita mua lua matu ina tuai kumiti fa palemene ilo ilonga ili faita fa tolu. Ia male u fa wina male manu ia ilo ilonga matau lumanga. Ale fono fai tulafono ilungo tulafono tau fa ofi ua ta ua iona la sanga uma e o ina pasia le mota e ala i se la fo fa atum fa ngasolo fa atasiai fa sa onga. Ole atu ina atu loa le tulafono, tau wha awhi le nei mo le malienga le au malu le malo o Samoa na ia vea ai le nei tulafono tau wha awhi m tulafono alo ia ai le pale mene o Samoa. E toi feilo ia ili mota i le aso atai au le asfreile le tau le iwa. Lau Samoa Entertainment TV, mas wha o poponga i le aso atai au i le alofo le tua ai whasai fwea.